Nedavno sam pregledavajući recepte ponovo naišla na jedan zanimljivi sastojak koji se nekada zna pojaviti. Malt. Pa je li to slad? Onaj slad koji se koristi u pivarstvu? Pa zašto se on koristi u pekarstvu? Činilo mi se da bi to moglo zanimati i vas, pa sam krenula istraživati. Da, to je isti onaj slad koji se koristi u pivarstvu, a koriste ga i pekari. Ali zašto? Pa prvo se moramo malo vratiti na početak i objasniti kako slad zapravo nastaje i što je zapravo slad. Kada se žitarica namoči i počne klijati, ona za rast počinje koristiti svoje rezerve složenih ugljikohidrata i pretvara ih u šećere. Pri klijanju sjemenke u zrnu se javljaju enzimi koji kataliziraju tu promjenu, a nazivamo ih amilaze, alfa i beta amilaza ako ćemo biti precizniji. Takva sjemenka je tada slatka i otud joj naziv, a nama, a i pivarima, je to zanimljivo jer su šećeri najbolji izvor hrane za kvasce i fermentaciju. I onda brzo naiđemo na dva zanimljiva naziva, diastatic malt i non-diastatic malt. A to su dva engleska naziva za enzimatski ili zeleni i neenzimatski ili suhi slad. Na engleskom govornom području amilaze više nazivaju diastatskim enzimima, pa otud i naziv. Razlika između ta dva slada je jedina u tome što se suhi slad ili neenzimatski slad prži ili suši na temperaturi dovoljno visokoj da denaturira proteine. Sad, pekari mogu koristiti oba slada, s tim da zeleni ili diastatski slad osim šećera i hranjiva sadrži i enzime, a suhi ili nediastatski slad sadrži samo šećere i hranjive tvari iz proklijane sjemenke. U teoriji, zeleni slad se dodaje kada želimo potpomoći slabu fermentaciju u tijestima koje imaju ili samo bijelo brašno ili jako nisku hidrataciju ili jako obogaćena tijesta, kao na primjer panetone. A suhi se dodaje samo kao dodatna hrana kvascima koji daje ljepšu boju kori. Slad se može kupiti u trgovinama za pivare, no samo suhi slad, pa ću onda ja uzgojiti svoj sama. A ako i vi želite probati, ovako ćemo to napraviti. Prvo treba nabaviti zrna za klijanje, a najčešće se koristi ječam. Naći ječam nije lak zadatak. Ja sam uspjela naći samo oljušteni ječam, a njemu je osim ovojnice odstranjena i klica, pa takav jasno neće proklijati. Drugi izbor nam je pšenica. Pšenica se inače ne polira kao ječam i lako ju je kupiti u cijelom zrnu. I to je isto dobar izbor. Prvo ćemo zrna namočiti u hladnoj vodi i ostavit ćemo stajati 8 do 12 sati dok ne nabubrije. A zatim ćemo dobro ocijediti i prebaciti u staklenku, koju ćemo pokriti gazom i osigurati gumicom. Ostavit ćemo na srednje toploj temperaturi oko 22 stupnja i 2 puta dnevno ispirati i cijediti. To radimo tako da se zrna ne bi pokvarila i da dobiju svježu vodu. Ako primijetite pljesan, morate početi ispočetka. Nije nužno staklenku staviti na svjetlo mjesto, osobito ako to može značiti opasnost od pregrijavanja na suncu. I evo, ovako to izgleda nakon jedan dan. Zrno se raspuklo i naziru se bijeli korijenčići i malena klica. Sada ćemo ostaviti još jedan dan. Evo, ovako to izgleda drugi dan. Po jednom znanstvenom radu koji sam pronašla, piše da u dobrom sladu makar 80% zrna mora imati klicu 2/3 ili 3/4 dužine zrna i da je koncentracija alfa i beta amilaze najveća drugi i treći dan klijanja. A to bi bilo danas, pa ću ja prijeći dalje na sušenje. Zrna sam još jednom dobro oprala i dobro ocijedila, a zatim sam ih raširila na pamučnoj gazi da se upije još višak vode. Malo sam ih samo s vremena na vrijeme preokrenula da se ravnomjerno suše i tako ostavila jedan dan, a kada su se dobro prosušila, stavila sam ih u pećnicu na 30 stupnjeva i tamo su se sušila još nekoliko sati. A zatim sam ih ostavila još nekoliko dana da se suše na sobnoj temperaturi. Nemam čime izmjeriti vlagu u zrnu, no nakon 2-3 dana su mi se na dodir činila dovoljno suha da prijeđem na mljevenje. Stavila sam mlin na najsitniju postavku i provjeravala sam temperaturu slada kada izlazi. Isprva nije prelazila 30 stupnjeva, no slad mi se činio prekrupan, a nisam željela da njegova tekstura ometa razvoj glutena, pa sam ga odlučila još jednom premljeti. To je išlo malo teže i temperatura se dizala do 40 stupnjeva. Iako razni izvori kazuju razne temperature koja inaktivira amilaze, negdje piše 80 stupnjeva, negdje čak 65,
općenito proteini denaturiraju na temperaturi većoj od 40 stupnjeva, pa sam zato ovime bila zadovoljna. Nakon druge meljave slad ima teksturu pudera i to bi sada trebalo biti to. I sada je vrijeme da napravimo pokus i da isprobam da li ovaj moj slad čini ikakvu razliku. A za to ću napraviti 2 potpuno jednaka kruha, samo što će jedan imati slad, a drugi ne. Evo ovako. Svaki kruh ima 500 g bijelog brašna, bijelog namjerno tako da vidim da li slad pruža dodatnu hranu kvasu. 70% hidratacije. 340 g vode sam dodala odmah, a 10 g sačuvala za dodavanje u sol. I u jedan kruh ide 5 g slada. Preporuka je dodavati od 0,2 do 1% slada na količinu brašna. S obzirom da ja nisam imala kako ukloniti klicu i korijenčiće sa zrna nakon sušenja kako se inače radi, procjenjujem da sam dodala između 0,5 i 0,8% slada. Zatim sam promiješala i poklopila za autolizu. A nakon pola sata dodala 100 g kvasa, 10 g vode i 2% soli. I zatim pincer metoda. Ako nešto u vezi same pripreme kruha nije jasno, možete pogledati na detaljnijem videu u kojem pripremam kruh baš na ovaj način, pa ću vam sad ovdje tu dati poveznicu na taj video. Bitno je samo da apsolutno sve radim jednako sa oba dva kruha. I slap and fold metodu i coil fold i nakon toga je bilo na bulk fermentaciji. Isprva se čini kako je sve jednako. Oba kruha su se jednako dignula. Ali evo zanimljivo da ovo tijesto sa sladom ima nešto više mjehurića na vrhu. Oblikovala sam ih na isti način u 2 štruce. Rekla bi da je ovo tijesto sa sladom nešto mekše i opuštenije, no to stvarno može biti samo moj subjektivni dojam, to jest čini mi se jer bih htjela tako da bude. Zatim hladna fermentacija u frižideru i sutradan sam ih odlučila peći na čeličnoj ploči, tako da ih mogu peći u isto vrijeme i da niti jedan ne dobije prednost tih sat vremena. Pri ovom pečenju se uvijek mučim s nedostatkom pare, tako da sam ih još jednom zarezala nakon 5 minuta, što ovdje nisam snimila. Nakon pola sata otvaram da ispustim paru i da ih okrenem, jer se slabije peku na unutrašnjoj strani. I zatim ih pečem još 20 minuta. I evo, na prvi pogled djeluju potpuno isto, no ipak ima nekih suptilnih razlika. Ovaj kruh sa sladom ima jaču boju i malo veće mjehuriće na površini. A unutra mi se čini da ovaj sa sladom ima nešto više ovih velikih divljih mjehurića, što baš i nisam sigurna da je poželjno. Inače to bude znak i nedovoljne fermentacije. No ne bih rekla da je ovdje to slučaj jer onda bi ovaj kontrolni kruh trebao isto tako pokazivati. Isto tako ovaj kruh sa sladom se doima nešto okruglim, kao da je bolje rastao. No to ne mogu uzeti u obzir jer je moguće da je jednostavno zbog ljudske pogreške malo drukčije oblikovan. Sve u svemu čini se da ima učinka, no trebalo bi probati još povećati količinu slada pa vidjeti rezultate. Ja ću nastaviti koristiti slad u onim tijestima koja su obogaćena ili niske hidratacije, kao tijesta za neke slastice sa kanala ili krafni i peciva koje uskoro stižu, pa ću vidjeti da li ima još razlike. A vi komentirajte što vi mislite o sladu i da li je ovo bio uspješan pokus. I vidimo se u sljedećem videu.